Hello mga ka-listeners, maayong gabi. Happy New Year, no? Happy New Year sa tanan mga ka-listeners og kumusta man ang inyong New Year's mga ka-listeners. So karon bag-ong tuig na gyud, no? Og bag-o na unta sa nga ato ang kuan. Bagong tuig, bagong kinabuhi mga ka-listeners. Sa itong mga maot nga mga kuan, mga maot na itong binuhatan na ato nang hinaynayan og bag-o, no? Karong tuiga. Mo na ito ang New Year's resolution, no? Gabi grabing banhaa, kinabanhaan sa gabi sa pagsugat ba sa New Year's ba. Grabe aguban sige nagbahas-bahas mga motor mga listeners. Piti-piting agi, no? Nya. Ang uban sa pabuto. Grabe pabuto, mga fireworks, mga iro na mo agad, grabe pong kalisang, nalisang sa mga buto-buto, no? Arang banhaa gyud, no? Ang uban turutot, ang uban saba-saba na motor, si jing-jing na motor ba. Ano lagi mga totoo, no? Una, nagtotoo ba sa New Year's? Nang alibango juga yun ni kanang sugat ba mga listeners, no? Anay angay din na siya wad uno kanang mga totoo kay kuan sa mo na siya kanang maghatag og kuan ka alibango imbis kay musugat ang malipayon kanang naay ang importante magilala mga listeners, no, nga kanang pagsugat na to magampo gid, no? Mo gid labing importante gyud kanang magampo ba, no? Magpasalamat sa lain na usab na tuig nga gihatag sa Ginoo, no? Sa ato ang kinabuhi dili kay kanang mga yanang totoo ba, mga kanunay gyud nagipahinumdom ni Father Darwin, no? Kining mga dili data magpabilin na ng mga patotoo, no? Kay gawas nga mag-usik-usik lag kwarta, no? Kining pabuto usik man lag kwarta, peligro pag yun nga madisgrasya, no? Mausik pa yung kwarta, peligro pag yun makadisgrasya, mabuthan ba ka or kanang sunog mo na delikado, no? Nya maunsa naman tong palihi. Imbeswerte na di malas na, no? So maot yan ang yan, ano nga mo na sige sulti ni Father Darwin mga ka-listeners, no, nga angay jud wad-o ni mga patotoo, no? Kay ang kining grasya sa Ginoo dili niingog kanang totoo or swerte kanang lucky charm, mga fungsoy mga maghalad og mga prutas kuno, mga lingin, mga nagab sangka na giring itong magpalihi, mga unsa pa mga palilihi bitaw ni New Year's, no? Daghan kayo gid, no? Sa una ingon ana sa gubay kano pa ko di pa ko tigpaminaw ni Father Darwin mga ka-listeners, grabe siya, no? Muto sa guna mangyana sa una mga magpalihi, mga prutas nga lingin, mga ihalad, no? Apil mga itlog, mga sinsilyo uyugon, maglukso aron motubo, magkumbitay para di mainat ang lawas ba yan ang matotoo ba, kana mga sa payo lain da nga patotoo ni New Year's magpabuto kay aron kuno mawa kuno ng mga dimalas, mga ano pabuton kuno ng mga dauta, no? Pero sayop yun, no? Puro binuang ni si Father Darwin pasultihon kuan yun na siya, no? Huwag yun ay labot, no? Sa kuan nga moasinso ka tungod lang ana, no? Kay patotoo man na, no? Supak na sa pagtulunaan sa Ginoo, no, mga ka-listeners, no? Kini mga patotoo, mga palilihi, mabasa na sa kuan Catechism of the Catholic Church, no? Sa kung masayop sa 21:16 ug 21:17, no, nga all forms of divination are nakalimot ko basta kay nana, no? Gipahimangno gid sa simbahan nga kanang mangyunana gid ba mga patotoo, mga kuan wala ginagitulo, no? Kay naisupak na siya sa sugo sa Ginoo, no? Ako na nang i-share ninyo mga ka-listeners, no? Kay sige man kong paminaw ni Father Darwin gud, ni Father Darwin gitgano ba kining parte aning mga ma-empower ta ba, no? Ma-empower ta daghan tag makatunan ba, no? Kay
para kung ansad ba di sad ta piligruman kay ug daghan kag patotoo sakyan na sa mga sakyan sa panuway sa mga yawa kini mga patotoo ag mahitabuan na mga listeners imbis mo asinso kad gimalason hinung ka no grabe gud kay musakay naman ang yawa no sa imuhang pagka tuutuuhon ba no. So ako ning i-share niyo mga listeners no kay sige magpaminaw no ni Father Darwin Gitcano no kung ganahan mo maminaw na sa iyahang kuan sa punto por punto diya sa YouTube no Reverend Father Darwin Gitcano punto por punto no daghan jud makatuna no daghan ka makatunan jud basta magsige kag paminaw no sa iyahang mga talk ba ni Father Darwin no ug sa iyahang mga kaubanan sa no nga gi-empower gid ang katawhan ba nga inana no kinahanglan ta sa atong pagtuo lig-on jud no. A few moments later. Hello mga listeners, maayong gabi so nimbalik ko vlog kay kuan o ka-focus ganina kay na may mga bata tong likod ba o ka-focus akong mag-istorya ganina mga listeners no kay day mga bata gasig paduol nya ga kuan lighter ba no padapri na lamang ko yang karon balik tag ano sa atong istorya nawa ano ko sa istorya ganina kay ko focus isod lagi nay makabantay nga video ta kay magto sila og sikat ni nga vlogger ba no nay mo duol ba ana nga maulaw jud ko nay mo duol ba dili ba ko sikat no abi pa lang bigatin diyan no muna nga mulihay ko mga listeners basta nay mga makabantay ko nga mag-video ko nya nay mo paduol bitaw magkabantay sila nga guys istorya kon nya ako rang usa natubang no cellphone makaingon man sila uy vlogger na ana nga mapaduduol ag sugod di na nako ka focus kay mawa man kung nay mo tan-aw gud mga istorya ko nay mo tan-aw ba muna ka listeners nga balik ta sa tong istorya no wa naman ko noon may tungod tos mga patotoo ba no nga angay nato nang kuno hinahinayan og kuan kanang move on no kahit bag-o na rong tuig. So mas kanang gipalit og paboto bitaw kanang gipalit og paboto ya nahog man usik-usik no gipalit pa nag pagkaon yang ihatag sa mga pobre way gikaon ba dako na kay nang tabang no? Pero matay di man puta maka badlong gud labi nag mga adunahan mao ay nagpalit sa mga paboto bitaw kay ilaha man ang gusto no wa tay mahimo pero og naigugma ka sa nagtuman jud ka sa kuan sa Ginoo ba makaingon jud ka nga bitaw no mas may paper og pagkaon no ihatag sa mga kabus ug makaluluoy ba kay giubo na nako dako jud kay nang kalipay sa Ginoo kay naman ang Ginoo dia sa kakabus mga listeners no nabito nagingon sa adlaw sa paghukom nga kung nagpakaon ka sa mga gigutom samar nga si Kristo imong gipakaon ano gapakaon ka sa mga o gapainom ka sa mga giuhaw si Kristo imong gipainom no nagbiste ka sa mga way sapot mga hubo nga mga kabus gibistihan imong Ginoo no nya kung nagmasakit ni imong gitambalan giatiman so atiman imong Ginoo katong mga nabilanggo imong giduaw so ang Ginoo may imong gibuhatan sa mga mayong buhat no muna nga dako ganti sa Ginoo na kana mga buhat no muna nga imbis mo palit og pabuto aron na imo rang usik-usik ka no or tungod las patoto ko ba pabuto ini ka New Year's. So sayang imuhang kwarta daghan ang kabos nga natabangan no daghang nalipay kay mahal ba yan ang mga pabuto kini mga fireworks perting mahal na eh muna nga sayang no muna nga hunong-hunungan nato ning patotoo gyud no imbis nga ipalit ni mga patotoo pabuto mga unsa da ihatag na lang nas mga pobre no nga mga makaluluoy gyud ba nga angayan gyud tabangan no sa ako lang bahin og adunahan lang ko kwartahan ko nanubra jud akong kwarta ba abisag wa gud manubra basta kay naa lang dakong kwarta nga makatabang yun masinsa kay makalsig ubog ko no mao jud na kinahanglan no samtang buhay pa ba kini pagbuhat og mga charity no mubuhat yung yan na pero di na ko i-vlog na nausab ang una mga kalimutan nausab akong baruganan ba no gana bis kay itong i-vlog plano kong i-vlog ba kay siyempre
di man ako makaya gud og kanang mag-vlog ko nga mag charity vlog ko nga ako ara bitaw nga paningkamot kay lisod man gud pud akong kaimtang di pud ingog kanang naa kanunay ba no una nga kuan unya gusto gud ko mubuhat basta di lang apike nami kay nang muhimo tawag kanang charity vlog galing kay nampoy mga tao nga mo judge kuno nimo bisan og maayo gud imong tumong mingon sila pasikat na pasikat ba nga bati kay jud kay ingon ko ba nga what ay lusot jud no bisag maayo pag imong intensyon na may intensyon ba nga makatabang kasi bisig ka tao dahil mo lang gi-vlog kay di pa nimo kaya ikaw ra no kay gi-vlog ang purpose sa pag-vlog kay para naapoy mga malumog kasing ganahan pud mo sponsor ba nga na so mas daghan ang matabangan nga mga kabus gud ba nga nakinahanglan nya kay nalagi mga tao nga hugaw gunahon na mingon sila nga pasikat ra man na pakaron ingnon ba mugamit ba pag bersikulo ning uban mingon sila nga kana laging na may bersikulo gus Bible pud na kanang nay mga tao nga naghimo og tabang ba ilang ipasigarbo no so sakto man na siya ang maiguan na katog yung ang tumong pagpasigarbo ras kawalingon no nagoy maiguan na kanang ning tabang ra ba pag para pakaron ingnon lang no para musikat nga na ang Ginoo may bawo man sa kasing-kasing sa tawo gud matinud-anon ba kasi mong content no basin og sa content ra ka mo tabang pero sa personal na kanang way camera di ka mo tabang mao na nay klaro gud nga pakaron ingnon no mutabang ka kung naay big camera pero kung way camera di ka mo dunol sa mangayo nimo mao jud ay flirting sa yupa no muna nga sa mo to nausab akong nauna pakaingon ko ba nga mas maayo ning maulawon man pud ko maulawon pud ko mo vlog og kuan gud kanang mingin ana ba so mo pakaingon ko nga mas maayo pa mo tabang ko nga di na ko i-vlog kay kuan kanang para way kasaway ang mga tao ba no nya ang Ginoo ra po inibalo ba sa imong gibuhat nga mga maayo bitaw sa imong sigataw ang Ginoo ra inibalo mao pinakanindot no muna nga nakaunon na ko nausab akong nauna ba parte ng dapita pero kung mo content ko og vlog sad katong ni kon naka-content na ko og duha ka vlog ang akong intention gyud maayo gyud wala koy kanang tumo nga pasikat bitaw nga para lang kuan yan mo content ka kay para lang masikat ka yan maayo ang akong intensyon pero maulagi naman koy mga tao mga mo-judge parte ng dapita pilion na lang nato ning kuan mutabang ta sa hilom no kay mas dako maning award sa langit no kining mutabang ka nga ang Ginoo rin nasayod no nga di mo ipasikat no pero di ko mo judge ha wa ko mo judge sa mga vlogger nga mga naghimo ng charity no kay wala man ta kay bawo sa ilang kasing-kasing good sa mga vlogger ba nga naghimog charity vlog bitaw ta kay bawo sa ilang kasing-kasing kung matinud-anon ba gyud sila sa ilang gibuhat no kay makita man na sa Ginoo kung say na silang kasing-kasing kung gibuhat nila na ilang charity vlog para gyud mas daghag matabangan kay siyempre namay mo sponsor pod kay mga daghan mga Pilipino nga manggiluyo no manggihatagon so kung gibuhat nila na sa nga intensyon nga makatabang pagdaghan so nagip po na sila ganti sa Ginoo andita mo hukom ba kay gamit-gamit og verse ning uban nya okay ra bugamit ka sa bersikulo nga mangigo ka sa anang mga vlogger nga naghimog charity okay ra bugamit kay bersikulo kung nakabuhat sa kag maayo ano bang kung nigamit ka sa bersikulo kay para lang na kay gikasinahan nga tao gusto nimong ig-on ba no post ng Facebook bitaw gusto nimong ig-on kay nasuya ka no wa jud kay angay humiana no dili jud ka angayan mo gamit ana no kay namay giingon sa Biblia nga ayaw gamita ang akong pulong sa pagpasipala no kung ang imong intensyon ba nangigo ra ka ba kay nasuya ka nga ay vlogger nga ning sikat sa pagtabang yan post pagkagana nga gigamit nimong bersikulo para lang gyud makapangligis ka ba sa imong ikasuyaan no ikaw na hinoy nakasa no ano man kay gi-judge nimo ang usa ka tawo nga maayo intensyon sa iyang pagtabang no mabito na nga
na mga vlogger nga naghimog charity vlog, di jud ko mo judge nila. Kung kinasing-kasing ang ilang tumong, labing maayo, no? Kung content lang hinungdan, sila na may manubag na sa Ginoo, no? Mga ka-listeners. So mao na akong paambit ninyo no kay kanang kuan para naputay makatunan sa ato ang vlog, no? Medyo mingaw na biya kay gabi na ako nang gikan pag ipangkapoy pag mga tao kay siyempre sugat, no? Kung nalipay ko nagtan-aw kay daghan ang nanimba ganina, no? Bisag ipangkapoy pero ning nanimba, malipay ta mo tan-aw, no? Kay nadasig ba, no? Gitawag gyud sa Ginoo ba nga musanong gid ba, no? Simba, no? Malipay ta mo tan-aw na daghan mo nimba. Nya di lang gud ta mo judge sa mga nanimba, no? Kay madautan man or tarong ang tanan gitawag gid sa Ginoo, mga ka-listeners, no? Una nga naiuban magud kay wingon sila nga simba or gihapog batasan. Dili gid ta makapanaway gid ana, no? Kay si Kristo meron sa kalibutan ang iya jung giari mga makasasala ang mga ka-listeners. Una gid ta kasaway ba. Mayon ta nga simba mao gyapon makasasala. Wa gid tay katungod, no? Sa paghukom, no? Basin karon makasasala pa ng mga tawhana, dautan pang ilang kinabuhi, pero way posible sa Ginoo sa padugay nilang simba bag-uhon sila sa Ginoo ba. Atagan sa grasya sa kaluoy bitaw nga mabag-o ang kinabuhi, no? Ang Ginoo ra ginasayod ana, no? Una nga mingon si Kristo sa Mateo City 1 ngadto sa 5 nga ayaw ka mo paghukom sa uban, no? Aron dili ka mohukman sa Dios, no? So mo na, no, pinaka-importante gid, no, nga di ta mo hukom, no? Di ta manaway sa mga nanimba kay tan-aw na to nakaila mo tang nakaila ta bugoy man to ana makasama na, no? Kung dili ta nga na, no, inaot tang ang ato ang panglantaw sama sa mga santos, no, nga sama kang Kristo ba nga naagid ang pagbati ba nga kaluoy bitaw, no? Di ta mo judge ba bisan pa magunsa ng tawhana nga misimba, no? Kay mas maayo pa ganiinoon kung kanang tawhana dautan sa mga panlantaw pero ning simba kaysa nagpakatarong pili nga tarong pero di mo simba. Kay para niya tarong naman siya, no? Jamingon man ang Ginoo sa suwat ni San Juan ba nga sa 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 7 ngadto 8 man na nga kung moingon kita nga wala kita sala gilimbungan nato atong kagalingon, no? Muna mga ka-listeners nga di maayo, no, nga magpakamatarong ta ba nga sama ra gilimbungan nato atong kagalingon ba. Di lagi mo simba kay tarong na sa una-una, no? Yang uban nga ni simba makasala sa iyang pananaw, no? Iyang sawayo, no? So sayop na, no? Ug mao ta mga ka-listeners, no, di na lang ko tason kay giubo-ubo na ko. Grabe. Tungod sa panahon ba nga anam ko tag-uwan, nya init pag kaayo, no? Kung init bu kaayo, nya uwan sa, no? Una nga daghan jung karon panahon na gipang ubo, no, gipislango ba, no? Okay mga ka-listeners, hinaot nga happy ang inyong New Year's, no? Nya kay upa man mahumag Pasko, no? Kay karon pa mang January 8 ba to or 10 nakalimot ko basta kay upa mahuman ang Pasko, no? Nagsugod ang Pasko December 24 sa alas 5 sa hapon. Na mahuman ni kung wa ko masayop January 8 or 10, no? Muna nga Merry Christmas gyapon, no? Merry Christmas gyapon. Og Happy New Year, no? Hinaot nga malipayo ng New Year's natong tanan, no? Panalanginan kitang tanan sa Ginoo mga ka-listeners, no? Amping mo kanunay labi na sa mga listeners ng OFW, no? O kanatong tanan mga ka-listeners, thank you so much ninyo, no, sa inyong kanunay pagpaminaw, no? Isang pag binalik na itong atong video, atong drama, pero naminaw gyapon mo, salamat kayo, no? Amping mo kanunay og Happy New Year, God bless natong tanan.